Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli YouTube görüşler, жылқы сүйүүчүлөр. Dostlar, bugün Ноқаттын жылқы базарын тартынымен баштайын. Bugün Ноқатта жылқы базар кирешим менен эле баа болуп атат тургандар. Кызуу баасы менен баштайт экенбиз. Алда турган ушул жерде кашка каты баа болуп атат мында. Мен ушул жерде 1 мүнөттө кегечен 30 миң коштуңуз. Баштай бериң анага. 190'a bereket. Anage. Kettim anage. Hacı. Bayırdan ben bayırdan. Absalom aga, aytmış boğaz kança? 350 dedim. 350. Yaşı kança bundan? 195'e nima deysiz? Ayaktas, ne kultas? Bereket bor. 200 deyin. Maga 200 verin. Odamda 200 vermiş. Sinem şeriysen de buru. Tamam şey. Sizge şerik olsun. Ha bot başma ne yapıyor. Bu uçağımız çünkü. Hey 200 miyiz? Жақсы берді берің. Verin şunu. Kança gettiniz? Hani çalamazsın. Yaşı kança ekan? Ha? Yaşı kança ekan? Ulan belki mingi ve. Kursacının bari. O elep gördü. Var bereket. Var bereket. 205 oldu. 205 mi çıktı buna gel? Yaşı kança bunun? 3 yaşar. Uçtu ha? Mingü? Yok mingi mes az oldu. Boyu kança zaten? Oyun bilmiyorum ya. Oyun çok yapmış. Juda kurçon o borusu. Yaman kuş. Yeng, yılbaşı yeng. Ayıp bir minganımız yok ama. Parodos qanday bo'lishi mumkin? Parodasini buni bir yolg'on gapirmayin. Ana paroda, mo paroda deb boru. Parodasini bilmayman men. Parodas to'shin nimaligini bilmayman. Ha. Yengil ekan ama. Nuqta organ. Bozorda otlar cho'to biraz ozroqday. Bunau to'ri qo'shqot. Otning bosi qancha ekanmish to'rining bosi? Ha. 400 ming. Yaxshi-chi? Qishdi. Qishdi? Жазға 3 yaş ba? 400 ming ekan. 400 ming ekan. Kelishgan ekan. Bunlar so'raganlarga aytib qo'ying. 05 07. Ha. 47 17 70. Şu numara байланыс шығасыздар. Nima? Boyu qancha chiqadi ekan bu? Oy bilmiyorum ya. Uçuyor ekan. Bir naraq bastırib qo'ygan. Qisqa-qisqa. Qancha deydi? 400 ming deydi. Yaxshi. Qishdi ekan. Bu qancha ekan? Getiriyoruz. Yo, otning bosi qancha? Tugan, beri qaydachi? 250. Yaşı. Yashi-chi? Yazga jetdi. Nomer aytib qo'y, berke. Alo. Urapti, ha. Chaqshadi ekan. Sal ichkaragan, ha. Otning bosi qancha ekan? Buyurun. Ha, ko'ramiz. 180 ming. Boqsa, mo oyoq ketib qoldi, ha. Mo to'g'ri. Geve koydum. Yo, ukam, nomerini aytsan qiziqqanlarga. So'rab kel, o'zingni aytib qo'yar, sen orqali topib olsan, so'raganlar. Sen topib berasan-da. Burada ne? Ne oldu? Qamoqi.
Sizdeki ha hazır kısaman. Nomer de ayting aka so'raganlar. 76 men. 78, 78. Yo'qda. 78 78 15. 15. Ular kishiga baylanib chiqasizlar. Valla. Buldak ha. Buni mosi qancha? 250? Ha, buldalar cho'nkan ha. Yashi qancha bunda aka? Hozir yo, to'g'rining mosi qancha ekan? 250 80. Jashicha. Qancha? 7 yaş. Nomer aytaylikmi? So'raganlarga. Aytib qol. 60 60 91. 58 men. 60 60 91. 91. Şu nomeri baylanib chiqasizlar. Ha, canım. Yaxshi narsalarga. Bugün odası uçtu. Otalar. Yo, qara attım gaz qancha? 200 ming. Jashichi? 8 yaş. Nomerda aytib so'raganlarga. 51 men. 40 70 99. Arzon temada qatgan tuğanlar. 200 mingga ot topmaysiz negizchi. Ana. Ana. Mashinka. Mashodan. Rossiyani o'tashiydi. Ha, shu bola. Bo'ldi. Qo'shib qo'y. Oy, yuqorida qizlaring, o'g'illaring ko'rib yayraydi, chiqib olaver. Bugun o'zi odam qart deganlar o'ta ko'p bo'ldi-da. Odam savdo bo'lmayapti-da. Shunday oldu. Mana shu sotdilar, mana shu bola ham sotdilar. Siz o'tgan narsalar sotdingizlar-ku? Ha, qora qashqa to'y sotdim, ko'rdingmi? Sotdingizmi? Nimaga? Jekchaga. Ha, tuğanlar bo'lsa 200 ming. Shu kamal baylanishib chiqasizlar. Mana bir kelishgan ko'gat turadi. U ko'gatni hozir bosim bilaydi. Yo, otning bosi qancha? Ko'gat aka ketib qoldi-ku. So'roqchi. Ha, bo'ldi. Taqbaloq deganlarga o'xshim qisdi o'zi. Bu bozorda joqshat Muratxon nima oldi? Ha. Otni sotish kerak yo'q, haydaver. Oldindan chiqqandan sol. Yo, shun qancha ekan tug'an bosi? Qancha dedi shuni? Otlar oz ekan, necha ota? Ot oz ekan. Hozir ko'kni mana o'zini qo'llab shida. Mana bir qora ot turadi tuğanlar. Cho'ng ot ekan. Otning yashi qanchami? 8 yaz. 8. Bu otning yuri bormi negisi? Hozir Görence ulağına salını görüyor. Yemini Ulog'i paka beliksiz yuri bor. Qora qashqa ekan ha? Qora qashqa. Böyle yürüde жүргенде boş жүргенде Boz qancha? 200. 200 ming. Allah nomerni aytib so'raganlar. Numara 70. Rossiyadan жаңы kelgan o'sha qara? 73 milyon. 79 milyon. 79 ming. 99. 99 10. 10 03. 03. Otda boşanib ketdi aka. O'zida turib. Bir berib urib qo'yib qashqasini berib ko'radi. Ha, qora qashqaning qanotlari o'ta ko'p-da. Bo'ldi. Uyurga otib deganlar, boz 200 ming. Kim vardı onlar? Ot satıldı mı? Ha? Mini göreceğiz. Hazırgan şu la? Yerde. Bilmiyorum, onu çekelim vallahi. Kaça uçlar? 250.
Hazır ketken atman bağ oldu etken. Bağsın sırgı boydan qala öğretigen. Başka atlar tapın kontaylarında. O жерді саман қашқа. Аттың бағасы қанша екен акам? 400. Жашышы? 7 жашар. Бойы қанша шығады екен? Универсал бұзады. Мал көк аттың бағасын білейді. Бағасы қанша бұның? 200 мың. Жашышы? Жаш 8 жаш. Номер сұрағандар қайтайлы бұ? 0220 01 1269 номеріне байланысқа шығып балашып көресіздер. Бұлағы тамай екен туғандар. Attın üyürü var bak ha. Üyürü var mı? Yulakçı. Номер сұрағандар айтайды 5 қашқа екен, а? 0705 Шул номері байланысқа шығасыздар. Өспірім бауыл тақы бұса, қаншы дек? Қанша дек десем ұш бөлек болды? 93 mi? Yok 94'ü verin. 95 olsa verin. Dünya Kore. Bilmey bir. Ya aytılış bağız qancha ekan? Aytılış bağız qancha ekan? Yerde olsun ki öyle. Dünya Kore. Sizlere de vereyim de. Yerini kutuları var böyle. Ben işte kutunu şunu. Bu oldu. Kettan ekan 95 ga. 95. Ya bu yaşı qancha? Yaşı 3 yaş. Yaşı 3 yaş. 95. Yüzü жоғылы өзі дәң. Yüzü жоғылы өзі дәң дәң. 95 ga. Kamçı kana kamçı. Жетпей ол жеңілдеп Yok şu Koran'ın boğazı qancha ekan ha? Yok. Valla ben kasım kaynatı şu an. Akarıkta Qancha hali boğazı? 200 mi? Yaşıcı. Şu bolanın nomerini qaldırayın hazır. Şu bolanın nomerini qaldırayın. Что-то Satılbay da sıra oynadı deyip. Yaşı qancha bunun? 2 yaş mı? Nomer ayt qo'y so'raganlarga. 755 755 500 500 577. 577 nomerine байланышқа шығасыздар. Bağlaşıp görесіздер. Karma boy. Karma. Aşağıdan kaçırıyordur ha. Qancha ekan boğaz? Bas 150 bin kam var. 150 mi ekan boğaz? Yaşıcı? Dançak. Dançak. 2 yaşar. Yaşı dançak degan ha? 2 yaşar. Arkalı aslarını tartsam mı? Köngül vurup tartsam. Astından tartam, astından. Boğaz qancha? 150 bin kam var. Жақынlar. Nomer ayt so'raganlar.
Ha. Şunu ver baylanışıp görürsüzler. Balajasızlar görürsüzler. Onlar bir gelişken tayturak tuğanlar. Arkasından bir жақсы көрсөтөйүн. Анан алып өтөйүн дагы баасын сурайын. Баасын сурайын. Так кет. Кет. Бесина. Бу минги бе карга? Салам ясып, иштер жакшы эмес. Минги бе ка? Жашы канча бул? 1 yaşar em bulu. Bir şeyim bulu. Rasmiy. Tish nasıl ekan bir? Ha, jugon sabalına kishine uylanib ekan ha? Jugon жаңылы. Bunun boyu qancha chiqadi ham? 1.40 dan жоғары chiqadi ha? Қаракадан bir жақсы құлын шығып тұрды onlar, жабаға. Егер жазға барып біріншер болған болса, ол өте чанақ болады да, келешекте. Бағасы қанша ем? 250 мың кем бар. Азыр өтем. 250 мың кем бар. Номер сұрағандар қайт екен. Бір таза. Қара тұяқтар екен. 706 mine. 0706 менен. 71 ondan. 71 10 деген номері байланысшылардан 250 мыңға ал кем болса сөздерде балаш бересіздер. Қаракеман ала бересіздер мына. Көрдіңіздер бе? Qaysi kanal? Универсал базар YouTube каналы. Анай мынанда bir жалданған bir жақсы нәрсе тұр, қашқа. Бұның бағасы қанша екен hem? Altarashka. Полторашка, жашы. Бағасы қанша? Boğası 100 min kram. 100 мың сом кем бар. Минги бе? Mingi. Минги ба? Mingi bolgun. Номер сұрандар қайтыңанда. Nomerde. 73 mene. Ha. 95 99 Şunu ver байланысқа шығасыздар, балаш көресіздер. Так. Мен әлі белердің қатарын өтіп келейін бір. Қанша екен құлындар? Жазға 2 ме сен? Жазға 2. Балалар қанша екен бұл? 60 milyon. 60 мың. Ана туғандар. Мынау байтал қанша екен ақсақал? 100 мың. Боз бе тұрады мына бір жерде қашқа. Сераш бұл. Дені бағасы қанша екен екен? Боз екен а? 120. 120 мың. Шақырым боз да. 120. Мына көкбейлер кімден екен ақылар? Көкбейлер. Kimden onlar beyler? Ha. Bilmiyorum valla. 125 oldu. Abiye koş takma sayısı ne? Sayı oldun sen bana. Sövünmesen. Sövünmesen saklayamam da koy. Ne yapalım? Yani sen de adam pazarda bir öyle değil. Yok ben o Bunda gol olsun özgöçü yürü şapını tutmak şapça. yok içeride. Ya gol olsun yürü şapını tutmak şapça özgöçü de otam. Ya köktü 120 kaldı dek. 120 lan. Çok beğendim lan. Ama boz beyni kaça kaldı desem ketip kaldı. İşte raksı ne görtaslar? 5 attık. 82 milyon. Ya seldiler. Ha? Bilgüzdüm de. Murat aka kep kaldı tur koy. Ötkende Taqdir akanın kelgen ekan. Arqanlar Murat aka kelet degende. Qancha ekan? 100 ming. Beyler 100 mingdan turadi. Ha, baytallar ekan. Şurada bir naz var. No, baytallar bak ha. Alo. Bulun baytallar mı? Qanchadan sular? 60'dan. Ya, şu menen Zenittal tuvanar. Büyük bazar. Sonra çıktı. Büyük çıkarılışlara şeyin. Görüşüm için. Amanatınızlar. Qanchadan ekan sular? 45'ten. 45'ten ekan. Şu menen Zenittal.